kunakuwa option tofauti ya kuweza kufanya investment wala kuweza kuwekeza, kutake advantage ya kuweza kuwekeza, kuchukua hii fursa. Sasa kunakuwa retirement account, kunakuwa ma stocks, kunakuwa ETFs na ma mutual funds, kunakuwa real estate na kunakuwa ma index fund. Sasa retirement account ni account gani? Labda unajiuliza hivyo. Retirement account ni account ambazo zimewekwa pale na government zaidi ili iweze kusaidia watu ambao wanafanya kazi, hata watu ambao wanakuwa na kipato, ili iwasaidie pia kuweka pesa ambazo zitawasaidia wao zaidi, hata na familia yao wala watoto miaka ijayo. Sasa retirement account example, kunakuwa ma Roth IRA, kunakuwa yani hiyo ma Roth IRA yote inapatikana mu IRA zote, hiyo ni mfano tu. Kisha kunakuwa ma 401k ambazo zinapatikana makazini. Ma IRA kuna jinsi uweze kuzifungua kibinafsi, ila 401k inabidi uwe mfanyakazi ili uweze kuinvest, yani unatumikia kampuni fulani. Sasa mu stock namo kunakuwa jinsi ya kununua stocks. Stocks ni kama njia ya kuweza own part of a company. Yani ni kama vile unakuwa na sehemu, unamiliki sehemu ya kampuni fulani wala ya makampuni. Pia katika stocks, hiyo stock, neno stock yenyewe inatoka katika jina ya kampuni. Sasa kunakuwa high risk, kuna mara watu wamoja ambao wakufikiria vizuri wala market ni mbaya, watu wataweza kupoteza pesa. Ila pia kunakuwa ma high potential, maana yake kogisi ukafaidika zaidi. Tuseme kwa mfano uliweka pesa zako mstock ya Walmart. Walmart ikafaidika sana mwezi huu. Basi na wewe vile vile return yako, yani faida yako itakuwa ni juu sana. Sasa ikiwa uliwekeza tuseme target ikaomba mwaka huu wala wakapoteza pesa nyingi, vile vile na wewe pia utaweza ukapoteza. Hizo ni stocks. Stocks zaidi zinakuwa ni ma single company, maana yake ni makampuni ambazo zinakuwa peke yazo, yani unakuta peke yake tu. Itaweza kuwa tu ni Walmart peke yake, itaweza kuwa ni Tesla peke yake, itaweza kuwa Apple wala zingine kampuni tofauti. Sasa kunakuwa ma ETFs na ma mutual fund. Hizi ni diversified investment, yani unajikuta ya kwamba kuna makampuni mengi ambazo ziko hapo zinahitaji mtu wa kuweza kuweka pesa zake ndani. Sasa umo njo utaweza ukawekeza safely, manake ni njia nzuri kwa watu waanza mwaka. Kama na wewe ni mwanza mwaka, hii ni njia nzuri ya kuweza kuanzia. Unaanza na ma ETFs na ma mutual funds. Sasa kuna kuwa ingine ambayo inakuwa ni real estate. Real estate ni kuweza kununua wala kumiliki nyumba. Kisha hiyo nyumba wala ma property ambayo gisi zinaitwa tena, inakusaidia kuzaa pesa. Tuseme umenunua nyumba, ukatia wapangai, wale wapangai wanaanza kulipa sasa kila mwezi. Hiyo ni income, yani ni kipato, inakuletea na kuzalia kipato, inakufaidisha. Sasa kuna watu ambao wanakuwa wanamiliki nyumba nyingi, kuna watu ambao wanamiliki hizi ma building kubwa, zinawasaidia kufaidika zaidi. Pia kunakuwa jinsi utaweza ukainvest pia mu index funds. Index funds ni nini? Index fund yani ni kama vile ma S&P 500, mchanganyiko wa makampuni nyingi sana ambazo zimechangana kwa pamoja. Zinakuwa na ma lower fees, yani ziko bei chini kuweza kuingia ndani. Utaweza ukaanza kidogo, na pia unakuta hautalipa pesa nyingi, hautawalipa watu ambao wanazimanage. Kuna mara hautawalipa pesa nyingi, yani unakuta ulilipa pesa tudogo ili iweze kukua managed. Na pia inakuwa na long term growth, inakomala polepole lakini inakufaidisha uko mbele sana. Na mara nyingi unakuta watu ambao wana invest mu retirement account wanatumia hizi njia. Kwa sababu gani? Ni njia nzuri ya kuweza una invest, unawekeza mu kampuni ambazo zinatulia,
Yani sio kampuni zile ambazo zinakuwa na jasho jasho, ni kampuni ambazo zimeendelea, ila faida sio nyingi kiali moja, lakini inakufaidisha polepole na ni njia nzuri kwa wengi. Sasa katika investment, investment, kama unajijua we ni mwanza mwaka au hujawahi kufanya investment yoyote na ni turi yako ya kwanza kuanza kuinvest, naweza nikakushauri kwa siku ya leo usikilize haya mambo. Inaomba ujifunze kuanza polepole, unaanza na kidogo. Yani mwanzo wako unaanza na pesa kidogo, na hizi pesa ni pesa ambazo zinaweza zikakusaidia kusema ya kwamba hii ni ya kujifunzia eko. Hata kama itaweza ikapotea, labda sikuelewa vitu fulani nika nikawekeza, ikakuliwa wala ikapotea, sitalia. Yani haitaniuma. Yani hiyo ni mfano tu, sio kusema eti ukienda invest ndio utakuliwa pesa, hapana. Unakutaka ni ile market inashuka na inapanda. Kisha ya kufuatia tena, nataka ujifunze ya kwamba unapoanza kuwekeza, jifunze ya kuchukua maamuzi mazuri. Kwa sababu gani? Kuna mara mtu ataweza kaanza leo pale pale, kesho anaacha na hata wekeza tena. Kuna mara anawekeza anasahau kwanza, baada ya miezi eti mpaka nifanyikiwe njo nitawekeza. Sasa hiyo haisaidi yake. Kuwekeza vizuri inaomba ukue consistent, unaendelea kuwekeza muda kila mara. Labda ikiwa kwamba kulitokea emergency fulani, labda ndio usimamishe kidogo. Kisha naomba uweze kujifunza ku think long term, maanake ufikirie mbali. Yani unajua hizi pesa ambazo naanza wekeza, najua ni pesa ambazo zitasaidia familia, zitasaidia ndugu zangu, hata mwenyewe zitanisaidia. Ndo nataka ufikirie, usiangalie kufaidika leo, usiangalie kufaidika kesho, lakini angalia miaka ijayo, na njoo utakuta unatulia vizuri. Na uwe mvumilivu pia. Naomba uelewe ya kwamba katika kila kitu kunakuwa risk. Risk inakuwa mkila kitu, kunakuwa hatari mkila kitu. Lakini utaenda najifunza polepole. Ikiwa unapenda kujifunza, utajifunza polepole zile risk ambazo zinatokea ma stock market. Kama vile hata maisha yenyewe inakuwa na risk. Tunaishi ndio, labda kesho mtu yoyote ataweza katoweka. Hiyo ni risk. Anafanya vitu lakini saa yoyote ataweza katoweka, mchana yoyote, dakika yoyote, lakini bado unachukua hiyo maamuzi ya kufanya kitu. Pia naomba uweze kujifunza ya kwamba katika kuwekeza hiyo, inaomba ujifunze vizuri jinsi ya kuchagua ma stocks wala kuchagua ma investment vehicle, kama tuseme ma investment account ambazo unajua zitakusaidia na zisikuangushe. Pia ni vizuri kuinvest mkitu ambacho unaelewa. Hapana tu unalamuka asubuhi, juu kampuni fulani ilianza tengeneza biti na wanahitaji wa invest, hata na mimi niende tengeneze. Wewe unaenda tengeneza, sio hivyo, vitu havitumiki hivyo. Inaomba uelewe vizuri. Tuseme kama vile mimi napendaka Walmart sana, na kuja kuelewa ya kwamba hii soko ya Walmart miaka yote inaonekana kwamba itaendelea. Kwa sababu gani? Na wateja wengi na wanauzisha vitu tofauti. Sasa na kuja nachunguza polepole, naangalia acha niwekeze Walmart, juu naona ni soko ya kuendelea miaka mingi. Hapo mimi nimeelewa Walmart. Sasa na wewe labda kesi yako itakuwa ni tofauti na yangu, lakini ni vizuri kujifunza ili uelewe vitu tofauti. Na sio kusema kwamba leo utaelewa. Inaomba uchukue hatua ili uzidi kujifunza na kuelewa mambo tofauti. Na unapo invest, unapoanza kuwekeza, usitie vitu vyote mumbegeti moja. Yani uende na gawa, unatofautisha polepole, usitie vitu vyote kwa pamoja. Sasa na kingine nataka uelewe kuhusu pesa zako. Haya mafundisho yote ambayo tumesema kuanzia ku part 1 na hii part 2. Kia kwanza, naomba uelewe ya kwamba inabidi uandike mpango wako. Uandike tu, ifanye iko simple. Kia kwanza, build emergency fund. Yani weka kwanza pesa za urgence. Kitu kikitokea unajua kuna hizo pesa pale za kuweza kukusaidia na utakuwa vizuri bila tatizo.